Mine üydeki ayellerimiz var, kızlarımız var. Onlarga kim sabak beredi? Onlarga kim örnek boladi? Siz özünüzün ayelingizge, kızыңızga qaytып örnek bolasiz. Erten kıyamette onların cevabını kim beredi? Qarаңыз. Bir ağamız aytadi, meşitke bardım deydi, namaz okudum deydi. Ana imamның betine qarab, әбіржіп кетем deydi. Ол bir beleler aytadi deydi. Men düşünmeyim deydi, otara berem deydi, betine qarab deydi. Telefonuma qarab qo'yam, tez vaqt bolsa ekan, jumani o'qib ketsem, tushsam uyda ayelim deydi, ovqat istep meni kutib o'tirar ekan deydi. Sodan deydi, ayelim aytdi deydi, jumaga borib keldingizmi? Iya, o qabul bo'lsin, jumada ne deb aytdi deydi. Qarab turun deydi. Ne aytdi? Özüm uyalып kettim deydi. Jumaga bardım degenime uyalып kettim deydi. Sodan keyin deydi, kelesi juma kelgen vaqtda imamның auzuna qarab oturadım oldum deydi. Onun aytkan her bir sözüne kulak salıp oturadım oldum deydi. Sebebi uyda ayelim kutub oturadi. Keyin uyga baram, çaydı жақсылап ішем, ayelime meşitте bolgan әңгімелерді айтып берем. Менің айтқанымнан ayelim жылайды deydi. Qarang. Sodan ayeli oramal oraydı. Hicap giyedi, söydüm namaz okup ketedi. Endi dedi, hazır uyimizde bärimiz de Kur'an'ın tafsirini okup, rahatlanıp oturamız dedi. Niye siz beni bizden ayelimiz okumaydı? Niye? Niye üçün okumaydı onlar? Ağayınlar biz yetkizeyik. Onlarga kına takpayık. Kinaң var siz bilen bizde. Eğer siz bilen biz жақсы erkek bolатын bolsak, ayellerimizge жақсылап мәміле qılıp, үйretетін bolsak, inşallah bu öte ülkün жақсылық var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Sizlerden жақсыларыңыз öz ayelleringizge жақсы мәміле qılğanlarыңыз dep koydu. Qarang. Sol üçün ayellerimizge жақсы bolayık, dinimizde öğreteyik. Mana hazır kızlarımız elhamdülillah köp. Bunu oramal tağıp жүрген, özlerinin avret yerlerini jaup жүрген hazır kızlarımız bu qarlıqaşlar, birinci qarlıqaşlar qaz. İnşallah bizim kızlarımızın barşası inşallah oramal tağıp, sonda bir erten ajelerimizin barlığı özlerinin ağışağılıq, kiymişiklerini kiyетін bir sonda жақсы vaqtlarda keledi. Biroq өкінішке орай болсын, қазір мен деген әжелердің шашы қырқылған, аузы боялған, қасының бәрі терілген, ол әжелікке жарамайды. Әжелер қандай болады? Қонанбайды анасы дәресіз емізбеген. Қонанбайды анасы дәресіз емізбеген. Қарың, сол үшін одан Абайдай хаким туылды, дана туылды да, неге бізден кітап оқитын бала туылмайды? Азғана ойла, кітап оқитын бала неге туылмайды? Арабша емес, өзінің кітабын оқымайды ғой. Kitapқа қараса ұқтап қалады, kitapқа қараса ұқтап қалады. Себебі бұл кітапты оқу, бұл Құранның сіңуі, бұл пәктікке байланысты нәрсе.